Hai menaze gima I zaiklum ya uang ramana mai paikeu zid sa tingkum chana zen kaizamadai ba mai hegi gedere insa paulia gai radling Indiaram go sam kahaki bebam pepere pe upper house Rajya Sabha ga states kui hangge bam kan robe kreuzik nala leize Indiaram go election commission mane chitau gaidlei kapai ke zik reuzim dai mai design election bam rahangge notification ja issue tegu za intarame candidates maza kapai ke zing kaizik kyata ka changbe nomination file te dui kapai ke zing kaizik na mai design kamdai go jane withdrawal te robe nalang be haze nomination file te lube kapai ke zing kaizis rungmai nai kaizis na mai reale ja chedule jane election bam rabza a hachit ke zik chumai design bam gulei zaka chuli Zane North State Manipur ga spai merame pnui tang yo langai be merame pnui lungwang chang maklaule Manipur Tawbal District Commissioner go office strong room yan znai somai ting choge India Reserve Battalion IRB spy pating komring yo zakna ko prun na bugu gimi ne pacho kablu za chai delay zakachule zai chiga chai di bepeuzi za MD Zafar Ali lei zakachule pating komzaring yo zakna kakle be pedbihi za tingcho nchat hadai hi IRB spy marama wangrabe Independence Day ka hangi biga parade rahangya te ka hali bihi ga gimi ko selu diga security guard spy marama close chiga pagodege MD Zafar Ali patingkum ringyo zakna ko pepega gimi zampung lubam baka chaipum ngaudaw delay zakat delay aipo lamgene chunak met investigation lula lei zesali za anui zilang rong merma reels video katle meleina chira hangya anui zilang rong sang zilang rong mahangya online YouTube gene reels video teuka halit be bamra hangya let kai zelali nangnigu reels video pewang rahangya phone number ze 8413051271 kya kyo gai dera hangya 8413051271 aipo number ge nangnigu reels video za kapai kyu zikre zemngyra ka changba pewang dawdi lei zaka chawdile impe mi du sane mpui mi du age hali dawdi lei zanangnigu reels video pewang gai be zak pai kyu zikre mai design YouTube ge upload tegu zane results za kapai kyu zing kai zemnye mai design pedai gulei zaka chawdile age hatu hi pe rabza railang ba first prize ge kacharang kang ne pe gulei changna za hai mingye pakna ba second prize ge changka za hai mingye zane third prize pakachom ge changkat pe gulei zaka chawdile judge me pirabe criteria za views banai like gene pigulei zaka chawdile za alam gene ka chaina advice pegar hangge anui zilang rong me reels video katle mlei ne nangnui reels video katle be za Facebook zana WhatsApp Instagram geruna kai magza nangnui go Facebook page ge du story ge magza short ge nangnui go reels video za upload te rale chiga ka charang kang ngora ba pampui misonga za lamui zai Facebook ge na du nang reels video za tle do dile WhatsApp ge kaiba pronga le lezu Instagram ge nangnui reels video kaiba nangnui go views like ke le design nangnui hangge misonga ja ngora ba pampui sponsorship du lamui le kagana YouTube ge za reels telera bam YouTube ge na du direct short ge lamui chiga nangnui go reels video upload te bigine nangnui go subscriber du misonga ja wangra ba pampui lamui zemanam ramne ncha ja like te le jaina subscribe te le designa jana YouTube go short ge nangnui go reels video te bigine du nangnui go reels video gene nangnui go channel monetize ja nangnui rangkang misonga ge kengora ba pampui du lamui le post jegena nui zilang rong me reels video katalem ram leine ja Facebook WhatsApp Instagram geruna kai magza kagana YouTube ge du kai lo ka chebza ago advice ka chaina pegai dile za Indiaram go government ne North East State gena Assam Rifle spy mina haike za hangringe meze Jammu and Kashmir ka klebe pe bam ge nam kyang na spy meze ngira hangge langai ra hangge kamke gwai dilei zakha cheu dilei North East State gena Assam Rifle spy meze Jammu and Kashmir ge langai rabza namai lut gena railang ba gurei lei
Zaina Reka Sarmane NCW National Commission for Women gu chairperson tabam pungba gu tenor tingkum squeeze loidele zai Reka Sarmane Commission gu chief pungbaze tams kana dele zakatedele. Zaina Nori State Assam ge Dibrugarh gu University Lisiki Tlerhangya Kacharangkang State Banai Central Government ne Troll Haina Langai Dele Zakatedele Assam go Education Minister Ranoch Pegunen Znai Somaya Rangbagaiza Dibrugarh University Lisiki Tlerhangya State Government ne Kacharangkang Troll Haiket Sanction to Waleza Atuzane Central Government ne Troll Haiket Sanction to Wadele Zakatuli. Zana Assam Guwahati ge na mailud getting no insizeruize hadui naibisi ge na Assam go Chief Minister Himanta Biswa Sarmana Guwahati ninge bamle niza ntingra hangge rangai dele halagada do pataw nang pialai magzana te peslo zadu rangai dele zana gari ne metaw nang sangza bamlus du zana metam minge ta rahangge nang za bamlus du gari te zana gari ge cholu za te peslo za kachudele za inkewne za downtown hospital areas GS road ge gari te lu zana gari ge cholu za that pesloza Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarmane Guwahati ge bam leinza ntingra hangge rangai dele Zanetati Betsai kaga Kerala Wayanad district ge hmeme bam ge Indiram gu Prime Minister Narendra Modi wangrabak paikyu zikrew kamai design beito tetkule zakachudele Kanpur gena hmeme bam rameza helicopter gen tawluza piro gule zakachudele zachpo changda zaina jiga hmeme bigena ring pad rameza relief scam bam ge chamcham mina changkreme bam ramega teroza ngom pawgule zakachudele zaiteti bechaka Kerala Wayanad district hmeme ndi zaklo kadle hmene Teta kam di begene chuna kachai pomgo do chang di bza hai mandai za hangkreu za kachum gongo do chang dele za kachu dele kagana takai di bam chita di chuna re chang za ngo do ma za bam me haike za hangring ye za kana me larai le za kachu le Zana Pakistan ke degu High Commissioner Indiram gu sam kha ki bam parliament ge members mina hangsna me hangem bachi langai dele zai chepo roge Lok Sabha sam kha ki bam ge opposition gu leader pe Rahul Gandhi hange du langai le zaka chole injnai summai ge Zaina Paris ge Olympic an tab ge Indiram ge ne katim teben ta anta chika gasang bapui Vines Pogadze kezi rigne go kan tab ge ze bugopi he drag ze grams haiket a rin judi bzigene anta dolak le ze disqualified ni de le ze kachuli zai Vines Pogad Indian wrestler puize Paris Olympic an tab ge disqualified te bzen ta dolak le ze final match ke na le ze ka chedle gold medals ngor hangge minagi ki mena pachun num te ze agui ze bam dele suppose zigene India ramge minagi ki mena pachu disqualified te blamge panui lungai lak dele kagane Vines Pogadze Paris Olympic ge timteben tha keziringe gu kan tab ge finals ntara hangge ngodai magumei biza plamchi makzela le ai gena na mai paikeu zidisa tingkum changna ze angkai ze madai ba mai higi kede rein sa po zaloi gai dele pe gai zain kingai ni mele ne ze to dele